que mene men yiɗo piji bus no waɗi déjà artiste ɓe arɗo ɓeɗo hay adduɓe ɗo artiste jon Zouy neɓali hay hoti ɗo hay ɓe waynodira kanko e promoteur jo moko to ɓe accubari ndago joni woli non mi sa wolta mi kuɓay non a wona inde maɓɓe non minen ɓarindi ala ko télé amen ga. Assalamu aleykum anda kadi yeyin daroɗi ɗo o frère men ɗo hara en wawimo landade ko honno innete ko honno kadi woni golle makko e nder leydi Dakar ɗo. Frère ça va? Ouais, ça va alhamdulillah. Yo inna on Dene Mamadou Diallo ɓe noddirami Massi Diallo. Massi Diallo kono ni golle mom ɗo e nder leydi Sénégal? Ouais, piji buyoti gollay ɗo donc mi waɗay caméra mi waɗay kadi piji goɗɗi goo donc mi organise kadi mi organise ɗo kadi a Dakar. Ok anka promoteur jo a organise ɗo concert ji joni noon ɗin concert ji kono ni feƴƴirde a wawi min sifanade seeɗa ni woni feƴƴirde? Ouais, kon mi organise ɗo concert o feƴƴi e jaam. Bon concert on yimɓe busno andi fi makko parce que le 3 août passé min organise no ɗo mboma fo no andi ha hande sifa on concert on taw depuis on concert ɗo waɗi ha han sifa makko wattal ɗo taw yimɓe notaki concert ha hewtimo taw depuis ɗum ɗo ko kanko woni meilleur concert jusqu'à présent ka wonɗen ɗo ala artiste jo goto arɗo ɗo Zouy ha tawi heɓay sifa ɓe yimɓe heɓinoɓe ɗon ñande concert mboma on 3 août passé fo no andi fi makko. D'accord ɗum ɗo fo no andi fi makko artiste ɓe wonɓe nde leydi Sénégal ɓe wullitade mon onon promoteur ɓe nde on ala jikke artiste jo si ari ɗo ko ɓeɗo yoɓoton kamɓe ay fusɓe hendotako fiyon ɗum waɗanton ɗum ɗo. Donc mi arta e on question ma ɗon wano artiste ɓe wonɓe Sénégal ɗo ɓe neta ko promoteur fo yoɓe wi promoteur ɓe gollidi ɓe mais min kala artiste ɓe mi golliduno événement on parce que on ɗo woni premier événement waɗugol ɗo a Dakar mais kala ɓe mi gollidunoɓe mo kala yino hoore mum nder to weltino a faami no mi weltori non quoi donc artiste ɓen kadi si a yi bano ɗum ɗon ɗon ko ɓeynta kon artiste jo si tawiɗa gollude golle maɗe no rewi lawol a faami ko promoteur jo noddatama inna arlan faala yen golludu wolanan ko jelu mi yoɓatama golle na an déjà innatamo joni miɗo faala e yow golle kamɓe ɓe fof ɓe inni wonko onon kon duglaɓe si goɗɗo go iwi nokku go ari ɗo ko ɗo ɓuroto jonde teddugal ɓuuri ɓe wonduɗo nga ɓe fiyon ɗum waɗanto ɗum ɗo? Non minen ɓe fof meɗen jonni ɓe on jonnaɓe teddugal ɗe? Non meɗen jonni ɓe teddugal ko woni ko golle ɗen ɓurti on yeyinaɓe prévente si ɓe ari kadi on ko morceau goto ɓe joɗɗa fiyon ɗum waɗanto ɗum ɗo? Non ɓe arata e leer woni par ce que artiste ɓen ɗo ɓe mari jikku goto hon woni jikku maɓɓe on sa yiniɓe ɗo 22 heures ɓe ari ɗo 1 heure de matin ko ɗum ɗo woni probléme maɓɓe on jon noon sa yiniɓe ɗo ɓe aro 22 heures ɓe ari 1 heure de matin tawata hara artiste jo mo ittuɗa on Guinée Conakry ar ɗo fiyo joue en public on ɗon ko on heure ɗon arata andi ɗin ɗon ɗiɗi wawata wonde si a heɓayno sa heɓayno ɗiɗi ko goto heɓata sa heɓayno tati ko ɗiɗi heɓata est ce que a faami ko kamɓe doit respectude heure ji maɓɓe ɗi si ɓe inama ɗo 21 heures 0 minute hara ɓe hewti kaɓe nodda ɗo kono sa aynama 21 heures a jooɗi ke a 0 heure 30 ayniɗa arde comment jo a morceau ji ɗiɗi télé na antu won ton andi hunde si tawi yimɓe sappo hawti hunde goto wata ƴettude nden inna gollira ko hayso faala gollirde ɗum ɗon il faut que o landoɓe jeeno e hedditiɓe ɗona ɗum ɗon to grand hande sa immi keɗo a yeehi Guinée koɓe hittinta ɓe wonɓe Guinée ton ɓe hittinta ɗum immiɗo nokku go ari on faami so noddi goɗɗo ari tawiɓe ɗo ok ɓeɗo kadi teddugal par ce que ko ɓe towni wadde kon kamɓe kadi ko ɗum ɓe wadde buy noon no wullitade mo wallahi hiɓe wullitade mo moƴƴi noon hay coggu page tas ko waɗantaɓe yeynoɓe kadi prévente yeynoɓe kadi délokoye kadi est ce que ɗum ɗon ko lawol noon grand hakkude ma Allah? Non minen min événement am meeɗa yeyinde goɗɗo tiset a yeyini? Non min yeyi ko mbomaɗo a yeyini moƴƴinali hay tiset ƴawnoɓe ɗo ɓen fof a yeyiniɓe? Non waɗali onon kala innuɗo mi yeeyi ɗum tiset yo aro ha hewta ɗo walla mi wolay ɗo numéro an on o noddalan o inna yeyilan tiset jour tel ko ɗo mi yahani tiset ton a suusata wolde ɗo numéro ma ɓayre ɗen fof no monani on ɗo wandi toon noɓe monani on ɗo ko tuma adduɗon ɗo artiste jo no abbalan tum ino mi wola ɗo numéro mbawi mi susata awa onon artiste ɓen fop kala momi yeeyi ɗo tiset na artiste ɓen tum kala momi yeeyi tiset o yeeyinaɓe woni de non o yeeyinaɓe woni ɓeydi o yeeyinaɓe woni na ko ɓe soodi o yeeyinaɓe woni min mi yeeyinali ɗo goto
mimi yeynalɗo goto arɗo kaka dambuga sotta biye mum on naata ɗon artiste ɓe ko ɗon ɓe sotta tike quoi déjà min programme mi watta prévente mi ala prévente artiste ɓe mi wala c'est ça ko ɗon mi wolde ala artiste ɓe wor mum on o ɓe yoɓay tike ɓe naata fen waɗan toon artiste jo hay goto yoɓal ɗo tike min ɓe mi waɗi ka liste am ɓe foppa hay goto yoɓɗo tike ala fewnu ngo hokkataɓe way o page taski landiɓe hakkude meeɗa wadde non min si waɗi yoɓe waɗi ko commentaire ji ɗon waɗali min o waɗi yes kombo yombo hokkuda non non mi wala wolde inde maɓɓe non yawawi wolde wala wolde inde maɓɓe kamɓe kadi awa hokkali jonni ɓe yiɓe andi ɓe reni ɓe dardela ni ɓe sutti hen hokkaɗo o waɗi ko commentaire ji hay goto hokkali voilà hokkaɗo o yo wolu mo hokkaka kadi o yo wolu en tout cas da non kadi ko waɗanoɓe ɓen ka liste min ni de wona artiste fof ko waɗanoɓe ɓen ka liste mi wolanma fimum artiste ɓen ɗo meɗen respecti ɓe meɗen teddini ɓe mais yoɓe accu innegol ɓe jonne heure 21 ɓe ara ɗo 1 heure de matin ɓe haɓɓitomaɓe joa ɓe haɓɓitomaɓe joa soñji ɗiɗi tati hara ko ha neɗɗo goto ɗum ɗon wawata wonde ɓe jonne heure ay fusɓe yoɓaka kadi meɗen respecti ɓe komin wattantaɓe ɗon kadi kamɓe wonɓe ɗo ɓe yoɓe gollu si ɓe golli ɓe heɓa déplacement wano ɓe guine ittirte noon adde ɗo kamɓe kadi ko noon ɓe ittirte ɓe naɓe nokkugo hay sina nder sénégal on ɓe naɓe nokkugo par ce que gambino ɗon bisano ɗon peyji goɗɗigo e goɗɗigono ɗon par ce que min lan andi layyade ɗin peyji ɗon fo an tigui e hoorema yiɗa andi layyade la yiide fottude toon e artiste ɓe go wonɓe gollude ɓe foppo men fottay toon ɓe ala noon gollude ɓen jooɗi ɓe ga waɗugol ɗo son hun goto wona hitande kadi si waɗa musique hun goto hara ko fi ɗaɓɓugol jiwo ɓen ɗon kadi no ga ɓen ɗon kadi no ga hiɓe finance ɗo million ji maɓɓe ɗo ɓe waɗa clip min mi yaali tan sakki somen ɓe yaltinde mi yaali on faami ha kono kon ittu goɗɗo leydi jananiri goo addon ɗo ɓe ɓe wona hoore maɓɓe fiyon acce ɗum ok donc kon no raɓɓinine haala kam kono waynotorta no wonɓe ɓe ndalantaw mi réponde ma ɗo sa yi goɗɗo yalti yeyi ɗaɓɓere ka goɗɗo goo ko ɓay ko ɗaɓɓata kon ala kama si tawi noon ɗa heɓude kama an tigui e hoorema aratano ɗo ko ɓay heɓe heɓanama to est ce que a faami na ɗum ɗon ko mi landima koy ɓay harayna faala yaltugol kono na ɗum ɗon mi landima respecté artiste ɓe wonɓe Dakar ɗo ɓe onon formateur ɓe wonɓe Sénégal ɗo wallahi on kelɗa hakkude wallahi on kelɗa tawi promoteur fof on fof on kelɗa hay goto mo meɗon jonde ɗo on o passe ine ɗon goto bete o tawi promoteur fof wi promoteur ɓe goo lan d' accord amma kono min on sengo an on ala gara wayliti wel ɗo kadi et puis noon kadi na mi promoteur wo promoteur kadi ha promoteur mboma tum non na promoteur mboma tum min ɗandi comme promoteur jo par ce que la wadde ɗo la wadde Gambie la wadde partout harana ɗo kadi no ko mboma to min yiide addade non ko mboma tawi ɗo yiiɗo mi addi ɗo annabimo Gambie addimo Sénégal gila kam wolota voilà min woɓɓe goo kadi woɓɓe goo harana mboma tum a faami e ga kadi siɓe golli joni min ƴettaɓe men naɓa Gambie men joni an kon ɗum wawɗa wolande on promoteur ɓe heddiɓe ɗo ɓe non promoteur ɗimmoɓe maɓe promoteur ɓe ɗimmoɓe amen koyeɓe wakkilo ɓe adda artiste jo mo population on faala on mo jama on faala moɓe landi o acca ƴettugo wonɓe ɗo ɓe non inalta ɓe ƴettu wonɓe ɗo ɓe mais c'est ça organisé kadi ɓeɗo kadi meɗen organisé par ce que sa waɗi women noddayɓe min inna wawa ɗum ɗon ko yangugol ɓe ɗo yangugol ɓe wallay ko yangugol ɓe ɓe finance son maɓɓe min maɓe yaltina ara e fus intérêt fus ɓe heɓata e mon yangugol ɓe si tawi goɗɗo ha par exemple ɗo ni si tawi ko yangugol ma goɗɗo ko nde wotere ɗayntama laabi ɗiɗi a faami kamɓe tigui ɓe yiide nder ton intérêt maɓɓe par ce que sa fulaes lan sa anondata wayliti kamɓe tigui ɓe andi est ce que a faami sa yi ɗo goɗɗo ɓe yiɗo affiche artiste jo waɗama ɗo ko kamɓe ƴettata numéro on noddala faala tawegol concert on par ce que ɓe faala yimɓe ɗum ɗon par ce que on ngala ɓe noddude no ɓe yiide avantage maɓɓe toon sina ɗum ko nde wotere laabi ɗiɗi ɓe wattata tata ɓunnu mais koyeɓe golle maɓɓe ɗen yoɓe gollu koɓe defata ko yo ɓendu wela jama noddayɓe a faami na kamɓe noddata jama mais sa ari a defiri no defirɗa o jama ñamira no ñamiri donc a sabota wonɓe ɗo ɓen quoi gra wayliti wen ɗo min mi tawi ko sabotoɗa artiste ɓe wonɓe ɗo ɓe wallay waylito yen gra waylito mi andi woɓɓe buyno ɗo si fontanama micro fiyo wolu koni feƴƴude ɗo ko on domaine ɗon ɓe wolata min noon mi wolanayɓe kamɓe tigui wiɓe ko artiste ɓe windi mo windi ke para yo cikko min komi caméraman jo mi filmay mi yiway ɗo mi ƴetta caméra mi yaha ɗo han Gambie mi yaha Bissau mi yaha ɗo ɗum ɗon en faami ɗum ɗo en faami ɗum ɗo en faami ɗum joni kono wayno torɗoɗa ɗo joni kono wayno torɗoɗa andingol ma awa hunde neɗɗo sa woni ha windike hunde nde ko ya ha windike hunde nde ko ya wawa mayre par ce que a windike mayre est ce que a faami golla kono innugol ɗo komi artiste jo waɗa ɗo son hun gotu ya fi no heɓira jiwo minen min tawaka e ɗum de minen a wona e artiste ndaaro tun artiste ɓe ber adeteɓe ɗo ɓe fa tawa ko kendeɓe ayay ɗo goɗɗo no yimi ɗo 10 ans goɗɗo ara ɗo yima ɗo waɗa ɗo 2 ans walla 1 an tawata hara on non ko écoutete ko waɗɗo on 10 ans heɗetake ɗum fof ko mankugol golle ɗe mais si tawi ɗo gollude si a saboti artiste joni waynito yimɓe ɗo gara waynito ye ok joni ara min ko minata artiste ɓe fof
ko ɓe wakkilo ɓe golla promoteur ɓe ɓen kadi yo ɓe gollu kala goɗɗo siɓe kala mo ɓe addi siɓe hunni siɓe haaldidi e goɗɗo ahadi yo ɓe hunnu ahadi ndi sengo maɓɓe taɓe ñawlo artiste jo goto a faami siɓe haaldidi tun e on tigi ko ɗum ɗo woni hakkunde men yo ɓe hunnu ahadi ndi siɓe faala heɓude respect kala artiste jo kadi moɓe faala janngo e janngo ɓe adda e mo est ce que a faami si tawi on tigi ari on haldi ɗum ɗo a waɗi goɗɗum goo déjà par ce que andi wodi promoteur ɓe goo kadi déjà hay si ɓe addi ɗo artiste jo suwi ha o gayni hala dernier makko son on gaynugol makko suugol ɗon o yitata promoteur ɓe ɓe hara ɓe yaari mo kala maɓɓe yaari goto e ɗiɗo ɓe yiyataɓe ɗum ɗon kadi jiiɓa e programme quoi welata kadi artiste ɓe wona ɓe addede ɓe bonnay kadi haray ɗo côté culture on bonay kamen ka wontirɗen ɗo fewdo sayi ɗo ka base ɗen ɗo quoi ɗen partout mais ɓay ko ɗo base ɗen bonay ɗum ɗon kadi promoteur ɓe ɓe no duwa wallinde ɗin ɗumaji maɓɓe ɗon si ɓe juyni artiste jo on haldi a jonnimo avance o ari o juyi ɗo yo gayno ƴettu mbuɗi makko ɗin heddiɗi ɗin e juuɗe ma jonnitamo waynodiron e hoore jaam par ce que minen min yiiɗo piji bus no woodi déjà artiste ɓe arɗo ɓe ɗo hay adduɓe ɗo artiste jon juyi neɓaali hay hooti ɗo hay ɓe waynodira kanko e promoteur jo makko to ɓe accubarnde ko joni wooli nono mi sa wolta mi kopay nono a wona inde maɓɓe nono minen ɓarindi ala ko télé amen ga a wownay ɓe anda wona ɓe wolanede ɓe nande min komin artiste jon déjà artiste jo min komin hay ɗaɓɓanimo oto ko yara airport o embarque par ce que sina ɗum air makko ne ko womɓe ɗo hiɓe andi kala waɗɗo e waynodira e ɗo isayen quoi est ce que on faami donc ono promoteur ɓe wonɓe ɗo ɓen ɓe kelɗa fus est ce que on faami ono wonɓe ɗo ɓe on kelɗa o respecta artiste ɓe wonɓe sénégal ɗo ɓe on duwaɗe respectude ɓe accemi yetoɓe na promoteur on fo wi kay nder promoteur ɓe yogaɓe awa ta wiide fof famille fo wonta moƴƴa famille fo wonta moƴƴuɓe a faami il faut ka ɗumannoɗa ɗum ɗon min toujours komi wiyata kon aray toujours min Massi Diallo woni o yetade yahe taw ka YouTube pan e ka page en Facebook abonno ɗo Massi TV yahe kala ko falɗon darde côté culture on o yiyay ɗon watti hoore ɗon onon artiste ɓen wonɓe ɗo wonɓe to on fof golle promoteur ɓe ɓen son haaldidama hunne son hunnata ta on addi on tigi wassalam concert landa suuɗo ɗon terminé